uči. Da. Što je bilo? Ti si ti Ozima ti uči. Jer kad smo dobili decu, znaš da sam onda... This is my size. Evo se brate, sa to baš taj, evo su ovdje sad će. Evo su ove najbolje. Čekaj ovako, nema. Već ne radimo tonski. Da. Obavezno se pojavi neki Guillermo. Da. Ti sad snimaš video u full rezoluciju pa si... Pogled na D-grad. Tu je. Please, smile at you, just like you always do. Koliko puta si teo da možeš ono grill cowboy? Evo ga neki Guillermo. Čuješ? Opet. Aman, braći. Kad je kraj? Ne znam da se... To. Oko za ploču jebote. To. Odlično. Dođite u Los Angeles, ovdje je piš. Čekaj, ova je dobra. A, šta kažeš na pozadinu?